Ok, nhớ dùng cũng sẽ đây ạ, nó cũng là cáiวิธีดาวน์โหลดก็ที่วิดีโอของ YouTube นะ呀ได้หนาอยู่ใช้อยู่เหนียแต่是อยู่สาดาวน์โหลดจะอยู่สมมติดาวน์โหลดของ YouTube นะ呀จะรีบไปป้อมาไปมั่วอีลูแอปสำหรับดาวน์โหลดวิดีโอแล้วชิงก็อย่าแต่是โอเคนะไปจิตหาชีอีลูโปรแกรมได้ชีแล้วชีลูแอปได้ชีเรามองกี่เนื้อที่เรามองกี่ที่เขาติดตั้งในลงทะเบียนโอนตอนดาวหยานะอย่าอยู่chỉ thằng gì xí hở lên nhở, ok bé là gì bé chỉ lên cam một trò hồi YouTube hiện download cái hồi YouTube đó trò hồi YouTube, và sẽ nó dùng song đi là chỉ dùng songเก็บข้อมูลซะหน่อยอ่ะโอเคเจวันเต้นlà gì bé lòng ca cho Google ok bé lòng ca到 YouTube bên này chị bé sau xong go ở bé xã đào lộn đó này ạ ok bé xã để cũng đào lộn cho nó khi một đầu sang go bé xã đào lộn thật sự nè bé nó nè cắn thâu rồi tôi xin tìm ok rồi nó gì bé lòng cho số nói ạ họ cá cân cầu số nó cá YouTube thì bé một khiết thì bé khiết khỏa đâu cá sẽ bé copy này ạ chỉ copy nó sẽ bé gột Ctrl C của nó nói tao vậy thì bắt đầu bé lòng mù search của nó thẹp chia lòng cho nó thì phim hay tiền YouTube nhà vang MP3 cái enter cái như vậy là sẽ cái link này ạ cái link này là sẽ cái YouTube MP3 converter thì bé là xài từ tí bé của nó nè tí bé của nó nè click phải ok thì bé là sẽ vắng nói ạ now they paste the video URL của nó ạ URL yêu từ link và đó nó phải copy gì bé là của cái thế của nó chỉ click sai click khóa paste rồi sẽ bây giờ Ctrl V lấy tập để download tại play ạ là bé nó nè cắn thâu rồi ok nó giờ tiền tờ lo cho nó vậy nên số chỉ sân chơi à nóปิดมุcho nên giờ bỏ nó download file gì chút tới giờ chim mình có bay này vậy nên download ngon của nó vậy nên bỏ to của nó xong câu taต่อ download của nó chịวิธีดาวน์โหลดก็จะย่งหยีซื้ออย่างเขาตัว YouTube ในเป็นจิตาชีโปรแกรมเราโมดาวน์โหลดอันนี้โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมกี่ชื่อเหรอนี่นะเป็นดาวน์โหลดย่งหยีเลยเนาะสักเจ็ดเต้าแล้วนะโอเคchịเนี่ยใกล้ๆที่จะปลูกเคลีโนเดเบสเนี่ยจะเป็นดาวน์โหลดตัวจะเป็นมุมซ้ายต่อไฟล์เราจะเป็นดาวน์โหลดตัวจะเป็นก้าหมวกนับพวกคลิกตัวเขาน่าจะในโอเปอร์ไหนโอเค